Whaatalofa le tātua tunu le isi whaopoponga o tala whau mai Sāmoa o si mai le whaafonga. E manatulu tō te leo mātua Sāmoa, e le ai tele se au ngā o le tātou ngana i a tātou whaanau, o na ua mawhuri atu le laulangi le whao ngā ina leo le ngana Peritania, e wheso ta ia i mea umalawa e mai se le tūlanga tau iawa o ngā. Pere o taltonuina tō te leo mātua, le tāua le ngatama. O le mauale, i o lani me mauai. Ai ngalo a lato, o lon fasin ma. O lon topi le mai le tua, pe no pe atu. A tale pe tale walo. Ai le ropa Sāmoa, e o anto ropa sin ma. Wa mori mawina fo e le sunga le whaafengainga ia vai au ala i mai te wati, male lato komisi o le ngana Sāmoa. Wa tiri whaafenga tā i le temile nei alo mawhanau le whaata waino le tātou lavanga ngana Sāmoa. Ona wale na o pia ma te tonu o potua onga, wa whaonga i nailinga ngana Peritania. E o ai tonu ainga, e me se aunga li tarbo, ua i universitei ni Sāmoa po whafo. Ua Peritania, o whena nui ai lantu whanau. Ia, tātou ngā iui tamaiti nā i ngan Sāmoa, pēa o ilunga, mai ai lango, e whena nui ai o lanto ainga, o le whengatana, e le ngata la mo Silvia, e le ngata ia pia melea. Ai o i tua, wano matu sa i linga, e o oa i sapai. O le whena nui a tele o ainga, o fwoi mai whafo, wa o ina, whena nui. Whao popo atu e ma le whaonga ina o awala wha teknolosi le nei teibi. Ia masini lai e hoi atu. Ua whorai tamaiti nanu e sau masini ia. O le mea nane o teita e tamaiti. Ua muli e nanu i ma whena nui atu e lapa. E le inda tu programa pena. O le lai fuafua le ngana i le komisi. E wa ai mena. E waisina tautā. O le hai whao i o il malo po sa i po ini sosani mai business. E whai aini me whapena. Ina ia lua ma po kalamea palangi. O le tausanga e lua whese fulbale whaa, na pāsia e le pānemene, e whātuina se komisi o le ngana Sāmoa, e whātāua nei lopor kalame masile sile le tūlanga o le ngalo ma leilo ato le ngana Sāmoa i au ngātu pulanga whaiae. Peitai e le lua tausanga taruai, na amata whatu mai e le whionga le li puleo le Sāmoa Capital Radio, o le siufonga le laumua, le whionga afmasanga te alu moresi, le ngao sia le maritu whaata sia, o se api wa fifi loi uma i ai vaenga ese whaonga i nei alum whanau, i le whaata ua ino le ngana Sāmoa, mai wa mai a foi on whaalau i loa le tausangan te nei, mai wa whaonga i na inisio a onga, moa o a onga halo ma whanau la iti. O le app o le ngana Sāmoa, o lo ma whai on e maue lunga o peng te wha ilangi, wa mai atapinei na le siu whonga le lo mua, i le whaata waina o le ngangana Sāmoa. Wa avende o se whaafitau li tu ngai mawhawhau o tangato le atunu, le whaafitau li o le pēso o le eletise, o nisi o teimie pē whaalau se soo, au nisi o teimie whaisi o mie moto si ai le eletise, e maota malawa o ainga te tasi. Whaalia nisi o te mawhai pēse nisi whale o loa, o se leni tia i le whaaleanga ino lato asikulimi, o tau mawhatu aisa, e meise lawai whala au tau mawhamata mawhala au whaisua, poloka pata maisi, na whaalia se tasi o paanga telefou, le tūlanga whaano no lo iei le eletise le teimile nei, ona o teimi uma e pēa le eletise, wa te puni e fo i male pīsenesi, male mawai fo i mase tupe. E naiva yaso tō nai na whaeloa e le whionga le minista, o ati nai mga aluenga te tele, olo a forfiti wha ai. Le kulanga kongu le e ka oko i whale tonu gaming e, i mankua fo i o le luafe sfulurua ea. Le nga whaka oko i kako ngā ruenga le whianga. Olo o i kako keipo malolosi a le sau i kako erikise mai ka i whianga nga i fulu so. O ina tonu la lea olo o whaina wa tupo i le whale tonu o le kise. Ai na fsiringia i fo ile taitai o le tua ngai le mata opu lava le nei le whailo inga malau tu Tala,
sau notu le epa, ona ele o muli ta ia le fionga le minista, male tātou malo, ta iala o lo ta oto ele whaati nongo ngā ruenga nei, ai meise la vele ele tise male suawai, ina ia le motusia le au nanga ile atu no. Ai mo le au whi ngā ruenga ale malusi angole ele tise le teimile nei, wa ngā lulue wha solo atoa, le na whai loe nisi o le au whi ngā ruenga iau telefou, o lo tau mo whai la vai le mea sili, ai wala ngona fo i le vai. Wa wha mauti no mai le fionga le minista o tupe, le fionga lau timu ia fo le se va ai, wa toi ta ofi le wha matu i nātu, o le se lendi leana fsirigia le se lau fitus fulmale li maafe, ali tu ma lo wha sane le anga numera lua, ono le mata opule, wa toi tu i nātu le ofiso le lo i sili, e toi si le sile inisio vaenga e le o wha amali e ina, e na ia toi wha amanino mai le fionga le loia, e tu sai mata ia la olo li mata ita ina le polo keti. E le feilo inga lau tu stala ma le fionga le minista o tina mata maa itai a tina o nu maang fiso tai, le tō whālanga aia ti a tu au, wa mai o na wha amatu le se lene, pe tain sau no le fionga lau timu ia. O mal te mine I understand ele wha amatu ina le mele, ele I wha amatu ina le mele, o lea sa au mai le wha amtalanga ia te olo ieina I mea lai te atu e wha taltal noa ma le ofisa loi sili, ma le mtaunanga tupe, ma le taitei fono, ma le fono wha sali le angadua. Ia na, mai leo lisi whautuanga I lunga I le komiti. Ia pose wha I unga le mahinga. Le fionga I le minista o tupe, lau timu ia a fōwele se va ai. Wa tali le fionga le minista o tupe na ofisilingia nisio le atunu, pe o toi ai pea se ono se furuta la pepa, lea e silia ma le 2 miliona ta la nalo lomi nai, leo o atu le miliona le tupe pepa ono se furuta la nalo lomi ina. E le tebi nei le atu no o lo ofisilingia ona e sea va aia le tupe pepa, pe o whao ngai na tele e le mamalo le atu no, a mei se la vai whaatunga ia so taitasi. Sau no lau timu ia, o lo whao ngai na pe lava o mai le tebi le nei, ai fua lava le wha amtu watu e le whantupe tu te tonu, e mana onga mai a tātou whale tupe, e meise foi mō tangata te to tasi, e lātou te tāpāma mo o mia lea tupe pepa, mai whare tupe o lo te winai a lātou se leni. O le masino Novema i le tausanga lua whelua se folu maltolu, na whaalau I lo wha apitu ai le tupe pepa ono se fulu tā la, o se pine e wha amanatu I nai, le atoanga le ono se fulu tausanga, o le malo tu to tasio Sāmoa, lea o lo miai le ata o le urua I pāne mea ta mai tai o le atu noo, le fionga fia mea nao mi mata afa. O tala ia mai Sāmoa manu I tele le ne yaso si o tātu o tino, fa soifoia.